Dobrodošli na novi video. Ovaj video moje zadaće. I kako vi znate, ja sam jako veliki fan crnja balonija i... Znači, uglavnom, ovaj video se zove, kako ste već pročitali u naslovu, zadaća nije fora. Ako mislite da je, onda ni vi niste fora. Pa, htio sam vam reći da se subscribe-ate na moj prijateljov kanal, zato je on dobar youtuber. I napravio face reveal kad dođe na 10 subscribera. I ja očito hoćem da napravi face reveal. Kužite? Zove se... Čekaj. Ću ga nadati pa ću hvati. Znači, zove se Darijan Troak na YouTube. Ti samo reći, kako se već rekao sam. Zadaća nije fora. Zašto nije fora? Zato jer, mislim, ako već to znaš, zašto ti treba zadaća? Pogotovo kad ponavljaš i nešto već znaš. Zašto ti treba zadaća? To je jako dobro pitanje. I zato zadaća nije fora. Učite se nam da ponavljamo nešto što već znamo. To je baš... Nije fora. Ne znam. Znači... Prvi vlog ću napraviti s njim, sa Darijanom Troakom, kad on nije 10 subscribera. Zato jer on, kad je 10 subscribera, će face revealati. Znači nije fora zato jer previsana. Nije fora. Nije fora zato jer jednu zadaću smo imali. Toga je teško bila, znači iskreno. Preduga zadaća. Preduga zadaća. Još onak, listić na 3 stranice. I trebamo to riješiti v jednome tjednu nikako. 2 dine smo to dobili. Znači, kako? Da smo dobili neki rezati 2 stranice. Matematike. Zakaj? Ja sam napravio mali foreheadček. Hoćete vidjeti? Ako hoćete. Ako hoćete. Ok. Ako neće, ne zbigajte se. Znači, uglavnom, to je sve što sam htio reći za danas. I doviđenja.